Ave María Purísima. sin pecado concebida. Anchamonasqa wayqipanaykuna Hatun kusikriwan huñunaykunchis kay Santa Misapim imaraykuchus nuqanchis kamaqninchis Diosta yupaychayta munanchis imaraykuchus wayqiykunapanaykuna kay Santa Misapi nuqanchispis Diosninchikwan tariyta tupayta munanchis chirayku huk ratu wasinchista huk ratu llank'ananchista saqiyushpa chayaykamunchis iñiq masiykuna kay p'unchawtaq qallarishanchis kay musuq wata nisqata nuqanchispaq kay tiempo de Adviento nisqa iñiq masiykuna. Segunda carta de los Romanos iñiq masiykuna Apóstol Pablo imanishpan hayk'anishpan niwanchis kunan p'unchaw ñan tuta pasarishaña qankunaqa riqch'arichis nishpa iñiq masiykuna. Ari iñiq masiykuna hermanos católicos que ininchispis mañankotaqa puñurapunchis. Dios man qatikuyninchispis mañankotaqa puñurapunchis. Que jornada espiritual kunaman purininchispis mañankotaqa wayqiykunapanaykuna qullurachishanchis. Ari Padre, antes de la pandemia allintan purikurayku pandemia qipanmantan malayarukuykunash triste hawkachakushankuchimi orayman. Hermanos, Dios paseme ne manishpa riqch'ari waqmanta nishpa. Apóstol Pablo wayqiykunapanaykuna kay p'unchawpi waqmanta nuqanchista huñuwashpanchis nawanchis riqch'arichis. Claro, puñunchikqa ñusquyllapi puñunchik riqi. Todo es sueño. Pero may pachachis personas riqch'arrinchik ay chaqaq makiqa o manama chaqaqchu kasqa nish riqch'arrinchik. Entonces sinllataq wayqiykunapanaykuna kunan p'unchaw huñukunchis imaraykuchus nuqanchispis iñininchispis riqch'ariyta munanchis chirayku. Hinakaqtinqa wayqiykunapanaykuna niwanchis Diosninchis Apóstol Pablo siminwan kankunaqa saqichis kay tutayaqpi puriyta nishpa. Kankunaqa p'achakuychis kay k'anchaywan nishpa. Claro wayqiykunapanaykuna p'unchawpi puñuyta atawas personayki manachu. Man tutayaqpiqa mas p'unchawpi ñigashanchipis ñawiki wisq'akun. Entonces wayqiykunapanaykuna may pachachis nuqanchis tutaqllapi por eso chayqa wisq'akullanqa puña ñawinchis. Chirayku wayqiykunapanaykuna huk kutimantawan Apóstol Pablo niwanchis kankunaqa p'unchawpi purichis. Huk hatun kusikuywan nada de comilonas y borracheras nishpa iñiq masiykuna. Nada de lujuria nishpa. Ari wayqiykunapanaykuna que tiempo de Adviento, tiempo de preparación. Pero wayqin iñiq masinchikkunaqa yuyaykushankuña ima paneton dan kunan wata rantikamos nishpa. Kayna wata huk paneton ki marca rantikamos wiksayta nanarachaw mana mishk'ichu kasqa nishpa. Iñiq masiykuna mañankotaqa runa sapa fiesta chayamun Navidad, Año Nuevo, wiksallapi piensaychanchis. Charaykupascha Apóstol Pablo niwanchis ama kankunaqa nishuta preocupakuychischu kimijunakishmanta nishpa. Ashwanpish wayqiykunapanaykuna ima nishpa nishawanchis ama preocupakullaytaqchu kankunaqa kay machanamanta nishpa. Ari wayqiykunapanaykuna mañankotaqa nuqanchis kay kawsayninchishpi nishu pobreza kan. Mana pobreza materialmente nisqallachu wayqiykunapanaykuna, pobreza espiritual. Pobreza wayqiykunapanaykuna kay iñininchishpi. Pobreza intelectual. Pobreza wayqiykunapanaykuna kay kawsayninchishpi inclusive remakuyninchishpi pues. Chirayku iñiq masiykuna hayk'aqmi nuqanchis astawan kay waqchaman tukunchis. Imaraykuchus mañankotaqa mana kay alcoholta kacharishanchis ñachu. Qhari machayapun, warmin machayapun, ishkininku machayapunku, maqanaykapunku, manan wasinkupish allin wasichu kasha, t'uqurayshami kunankama ventanankupish. Pero machanakapaqqa qullqitapish maymantacha aysaramunkupish. Machanapaq esa wayqiykunapanaykuna muchas veces nuqanchis tiempota churaykunchis. Entonces chirayku wayqiykunapanaykuna kay kawsay vidaqa manash wiksanchista t'aqrakushpami hillachu. Kay kawsay vidaqa wayqiykunapanaykuna manash machayllachu. Wayqiykunapanaykuna kay kawsay vidaqa manas nuqanchis anki kawsayninchis imatacha cuerpunchis mañakun anchina hina purillachu. Ashwanpish wayqiykunapanaykuna imanshanmi Apóstol Pablo, revístanse más bien del Señor Jesucristo.
p'achakuychis Diosnikichishwanashpa. Que Dios tinchishwan p'achakuy mayqaykuna panaykuna Espíritu Santowan p'achakuy. Imina persona que pishmañenkota qariki may fiesta pornayk vamos a monayta p'achakita cambiar kaminki. Terno emañenkota chorra kamin lentesho emañenkota chorra kamin zapato ema chorra kamin mayqaykuna panaykuna anchinat sayqaykuna panaykuna noqanchis piski Espíritu Santowan p'acharikunanchis. Imina taqchi Espíritu Santowan p'achakuy mayqaykuna panaykuna munakuy piwayqaykuna panaykuna p'achakunanchis. Imata que Espíritu Santo p'achakuyraykuna panaykuna pampachakuypi p'achakunanchis waykuna panaykuna. Chaytan waykin pananchikuna kunan confesión man haykushanku. Imarayku que pampachakuywan p'achakunankupaq. Huk musuq p'achakuywan luqsimunankupaq. Entonces chirayku waykuna panaykuna nuqanchikpaqa huk chachuata saqinchik imata runanchik muchas veces chachu p'achanchikkunata kananchik. Ay, kunanqa musuq watataqa chashkirukusaq munayta nishpa. Anshinallataq wayqaykuna panaykuna que chachu p'acha huchanchikkunata nuqanchik wajarisqa kashanchis saqipunanchikpaq. Imacha wayqaykuna panaykuna mana balashanñachu wasinchikpitaqa urqurinanchik. Entonces wayqaykuna panaykuna mañankutaqa que kawsayninchikpipas wakin kusakuna a lo mejor kashan por demás nisqa. Entonces chirayku wayqaykuna panaykuna kunan p'uncha Diosninchikmanta mañaykusun imaraykuchus waqmanta huk musuq kawsaypi nuqanchik kiwata qallarimanta puririta munanchis tashkirita munanchis. Comunidad wasanpataqa wayqaykuna panaykuna huk musuq kawsaypi purinakichis. Está bien, kunan p'uncha huk hermanallanchis kallpata churarqan. Wakinri ima familiata kankichis qhawallankichis manachu imallatapish yanapakunkichis. Naqa serviciopaq nirwanchik yanapakuychis mikhunanchik waykinqa mana chayllapaqpish hina qhawashanki doctor hina tiyamshanki. Wayqaykuna panaykuna sichus personaki que Espíritu Santowan p'achasqawaqchayqa huk ratucha mikhunakita saqishpapish yanaparikamuq. Huk ratucha wayqiy panay atisqaykuwan imallawanpish yanaparikamuq kusnapipish. Entonces imanaqtimi muchas veces wayqaykuna panaykuna indiferente ninchik kanchis. Imina kay p'unchawkunapish nuepa timpumpi wakin wayqa pananchikuna mikhusharqanku tumasharqanku kasarakunankupaq. Noyetaq sapallan churapaykamushan. Noyetaq ichaqa Dios pasamenta kasukushpa kasukuychik invitakushparaq. Wakin runamasinkuntaq repararankupachu. Mayninkutaq wayqaykuna panaykuna kay comunidad ninchikkunapipish parecikumi. Imaraykuchus huklla nuepa rantenta kayta charuasuma haqayta charuakushan kallpachakushan. Wakinqa qhawaq hinalla hamushanku. Wakinqa ya tal punto crítica hamunku. Entonces ima wayqaykuna panaykuna faltawanchis noqanchikpaq waqmanta Diospa p'achanwan que Espíritu Santowan p'achakunanchikpaq. Maypachachus wayqaykuna panaykuna noqanchik que Espíritu Santowan p'achakusunchayqa manacha noqanchik ukupi qhawanakuy kanqachu, manacha noqanchik ukupi pisinchanakuyy kanqachu, ashawanpish lipinchikcha huk familia nisqa tanqanarikusun yanapanakusun. Entonces chayta wayqaykuna panaykuna mayqin comunidadpiña organizakunkichipash qankuna pura yanapanakuychik. Kanqa punicha huk nuey kanqa punicha huk wayqinchik kallpachakuq, kanqa punicha huk pananchik kayta ruwana haqaynata ruwana huñunakuna nishpa. Pero wayqaykuna panaykuna kanqataqmi wakin runakunapish desinteresakuq. Hinakaqtinqa wayqaykuna panaykuna kay musuq wataya noqanchikpa huk hatun kusikuykachu y hinakaqtinqa wayqaykuna panaykuna noqanchikpis sumaqta sunqunchista alchaykuna. Sumaqta wayqaykuna panaykuna sunqunchista pichaykuna. Sumaqta wayqaykuna panaykuna que año nuevo nisqataqa qallarina Diospa saminchayniwan. Chinakaqtinqa sarikusunchis.